Welcome to Manung the Manipur. Yes, tonight we are not talking about a war between Meitei and the cookies. I don't know, Meitei ki cookie ki launch ki marum chita, hajik live launch hai terrorist versus civilian or ki launch ne live hai. I don't know, yamna nuai tabat hawdog yamna heinous attack amakakta koi angang nupi masama di nupa masama si kiba loina na mioi ahum hajik pawda siba. aduna hajik laiba famdi kari maram gi damakta hajik laiba khoigi siumba lanam khak hanadagi hauna masigi achauba signal amaga piriga laiba adugumba lanama maitei medi kuki gi lan hairamba aduga hajikna hairiba lan sigi masigi another side amkhakta mapandagi changjalakba illegal migrants terrorist kangugi lanam khak manipur masagi oiba makhoigi homeland ama tanabagi damakta manipur lan tawe habigi wafam dune hajik laiba wafam se aduna hajik Cookie gi marumda terrorist sing na hajik chathariba landada hajik akhoi chamjaraba imung munungi akhoi gi mioi myam khak solakpa aduga angang sing selakpa sigi mathakta pendaba praja mayam sina naknabada leiba CRP ki game da makhoi gi protest am khak taunabagi damakta civilian sing ngak chenbide haibagi damakta aduma protest samjamba khulai paiba adumba civilian nataba icham chamna akhoi gi yamna bear akhoi gi hen am khakta CRPF ki game the changu matamda kari marong ki damakta CRPF ki game ta leiriba adumba sepoi natraga makhoi gi oibal CRPF lanmi myam duna misham prajada onchak laga noi kapagi maram se karino makhoi blank fire tawdaba yadaba ki film la natraga misham praja myam se hanna bagi damakta adum atamna koi maitei have jati se noi kapagi adumba officials singna command tawbra haibo wafam jini aduna command tawbu targadi haribo official sing hajik pawba makhoi gi matakta legal action kari manam gi dakta makhoi gi law da bano haibo wafam si so yam praja mayam gi am pen da kholawam khakni aduga sigi matakta manipur government hajik kai dore manipur government na so far hajik Pungsing hendore hajik numit basing da lae thoi batok dok si tarik taruk amati tarik taret ke hingi lona ba pung ama da ba matam da thok pa tau dok ni aduna hajik horen hingi pung ama dar pung da exactly 48 hours faga dorba adumba lanam khak ni hajik lai film se aduna hajik manipur government kari manam gi damakta tumin lairibano manipur government na hajik phawba kari karamba action lokhale hairiba music se fana bagi damakta kari karamba strategy lauthare aduga anakpuda laiba khoi gi manipur gi home department gi makha da laiba police station singna kari hajik activity lokhalaba matungda manipur praja myam pen bagi damakta lairiba culprit masidai da generiba music fana bagi damakta kari thabak ingang paikhalaba ge haiba wahang sini aduna hajik manipur praja myam pendre manipur praja myam pelak tabagi irang Fajan Nabonabda, Manipur, the internet shut down, Manipur, the curfew tam Jalehzik. So, Hazik Sarkar Nazik, Michael Mama Upamotunda, Manipurgi Prasamiam, Tumina Lehenabuki Damak, Manipurgi, Hazik Ladiba, Manipurgi, sources. Pumnamak se loinamak tingjala tamaga, Sarkarna, Tunganba, Hogi, Lam, Hazik Laiba. Issues gi matang da manipur gi situation gi matang ja praja myam da amata khangna na jik thambagi adugi achauba hajik living example dune hajik ngasi si manipur praja myam na face tawri bise. So today we have TRONGLAOBI killings. Who will answer? So I welcome Oza Khumukcham Rinku, editor, Imphal Times. Oza Rinku, a very good evening. Welcome to Manung na. Loina na Oza Retd.Col.Santi Sapam ni President EMA Trust. Oza Tram Ukshage. And last but not least, Oza Lamjathang, Thadou Leader. So I welcome all the guests on HUTNA, TRONGLAOBI killings. Who will answer? I han ba se I odam Michael Laksage. Michael Maruina hajik wari film se Manipur Kanglup ani go Irang amkhak leiram bani adu Kanglup ani gi Irang sigi mathak sida mapanda gi sangsalak ba terrorist myam gi attack amkhak yausalak bani aduna tarik taruk amati tarit ki morning the thokiba sumba attack se that was not the first time Manipur history da Tongan ba khoi mamang da rocket launcher kam salakpa even drone bombing tam salakpa mioi koktruk cha thokiba kadangman na thokpa myam khak leigre adu ngasi fawba Manipur lenga ki maikeri gi afa phun tawr matungda hairiba mioi sing mathakta legal punishment pi bu afam leite aduna hojik Manipur government Manipur gi CM na ga thamgiba afam se hojik adhu matamda khoi ge unified command gi matang su ma samang ngarang pale adu ngasi phamgre unified command mahak na chelo matungda Manipur gi high koi security level da pham gi pham leire aduna hojik Manipur gi CM na tham gi pham da koi NIA da sinarani haibi gi case am khale Manipur tongan ba cases mayam khak NIA na tra CBI da sinagi be ngasi phawba mapung phadana leire
achou example mana Ravina Sanjit ki mihad ki oiba adum ba fact encounter ki oiba wafum bawa ngasi NI na paiba case da haji bawa lebak meyam praja da hai wafum si masi thangai sengna masi ki mayak sengba masi ki statement am the people ngam dana le. So Michael, what do you see Manipur government na NI ra sinaba aduga hajik tongan ba hajik leiba home minister ka thamgi wafum se khoi gi ngarang gi oiba wafum jida yamna angak pamong da thamgi wafum le aduna question ngarang gi wafum du CRPF ta khoi miyam praja sangjan Bajida Masiki Mayok and Abu Hana, Moy Changan, but Tingan Givenik, having you from the Chimba, Rang Home Minister Gimakede, Govinaski Makedi, even the security singi Makogi, Aswoiba, lay like they have a Tizangi, have you often believe, Aswoiba lay like they have a say, Narangi to show example. Kanagum more Toriba music done, no way the Kapaki order period, Aswoiba, Yam quite get so Aswoiba heavy. I don't know. How do you respond in all these statements? Ngarangi thodok to saying na hoi Thadou MP Manipur nasu chema thokre maroi na Thadou kangbu ga maitei maroi na mabani gi community understanding lakpa gi maram oiduna Thadou gi kumhei khwaidagi chawraba Thadou Hun Festival du Imphal da pangthok na nabagi damakta symbolic oina pangthok pa oijiba tarabasu da peace pam deba kuki kangbu na kuki terrorist hai tare Moina Sinki Bapot ni Hybadu Hoyne Tamkre. Ado Swagi Matang said, yes, to me. This is not the first instance. Hojik Yamna Sang na Pandarabasu, incumbent Chief Minister na Hek Wasakpa Matung Degidi. This is the 5th attack. Adusu same spot, same area the high tareko. Maruina, a Han Bado was first on Pumpi ni Supai Hai Turbungdane. Anisubay Sida Saitondane. Ko Saitonda kaino to hiba pot to neba bomb blast da miso hiba suyawe suba da risikanta ni hat hiba gidune mari suba sida a week before adu dwai du da kaino gi kokto gi manak tu da kanna nungdang du da kanna kapna ba 5th suba sida ngarang gidune ba. So during all this while in the last 2 months during his magi tenure khatang magi just short span 2 months sida the saying that the attack aggression se dum lay ba adu la kan se the kori response no ba phang den next is whom kanada karaida ta ga do no hai ba si ne ba adu bu restoration process se the mistrust le ba gine hai ya ningi ke su kai de mistrust thajan na da ba gine adu bu thajan na da ba se kanara thado ga mai te ran na te ba adu di kana no adu di cookie zos sometimes cookie hai sometimes cookie zos hape jo bhap ta de kana se kanara ga gyan ta de ifau ado aduga meitei ne hai meitei na di kokomi gi leadership sing na su Manipur praja mi huta Imphal is safe anti hostile elements amata leite yamna provoke to raba taraba su at least horik di Indian government gi da noi na ngak pangam de ba gi ni hai ne khoi saw ra state government gi da ta saw ba de gi government office atei kaino attack to sin bai wane bai CRPF kem adubu yamna nungai taba amasi sida operation khodak ta to de hai ai ne su pau lo adwai gi du egi hinglip gi constituency loi tab ne loi khange ningthau mayam si maring mapan khun pandra basu karai de gi no doi manak tu da bom ka pham manak tu da school ama le school gi du ta seng na di meitei sing na mob la kan da noi da attack to ba ya ba chance le ba gi adu protect to no ba da ekhoi le lak ba wa ne karai de gi kaino operation gumba da kam ta ti hai ba ado mu ka ngasi media da mi hom UK ne gi ahum phai hai ena pau mu ka lo ba da thana da gi atei te hana da gi mi ani pha ba di adum thamme ama budi pha ba gum to hai adu su kem ta yaw de adu proxy ki fake ta no me ama pothok piraga maga phai hai na to hi bai pot ni hai na adu su pau khum la adu di that means just meitei gi Imphal gi sentiment mayam just calm down to na ba gi damak ta drama oiram ni ko hai ni di khan kre ba adumain to duna aina lakning ba point di we want protection we want security ko si kanana to handa buno hai taradi this is the failure on the part of the government either it is union or state ko we don't want any justification we don't want any loopholes we want protection mi kaya muk sigani aduga mi kaya muk hat kani adu phau hai biyo ba maram di ekoi ware khang ba ngamdre ba people of Manipur are extremely
tired and we have almost lost our tolerance. Smaina to batara adi. Just position does not comes along with some kaino facility khatanga lakpan na chade, but it comes with responsibility ne. But responsibility se is hana justified to na hot na bay the mag the position me hot na ba to roy gum se ba. So this is purely state gi police ineffectiveness ne. Police effectiveness na teba because 1:31 adwai the am the bomb lang ba gido pung mapan ayuk gi pung 9 am power sida dum leiri ba adu gi kaino do ado itaradi public na ko confidence uk le police da. So Manipur police needs to be effective. Ado police effective oidra kans the army da ko ba last army da koi loi tai ni. So all these things na the Indian executive system is so vast, we are not that much aware. Indian executive system si the army su yam le da na Assam Rifles part ama components ama ne adu manung si da kaino gi su pure army gi su muka le je ba adu koi khang da bani na army na line draw to ki ba gi do that becomes the buffer zone. Army is the last question bane ba requisition to bane ba hekta koi na order to ba ya de ba they have to come moina dui matung in na to ra kani ba adu praja na khang da bani na anti army anti Indian army se da law in ma koi da chat khre ba because the state police cannot effectively control the law and order system. That is why we invite and the district magistrate have to request the Indian army to be deployed. Ado itara di Indian army na phanaba sil akan sida adu gi line division du tor akan sida army gi line du buffer zone adum ta khre ba koi na haiba buffer zone mak na traba su line do moina segregation line ama to hi ba gi do adu da last army na to bune haiba ta ba. So asmain lebani na first this is all because of police ineffectiveness ne ba. Ako na DGP apaba pame ba who can command and who can run around and who knows the dynamics. Sigumba last 3 years is the present incumbent gi DGP se ma fail in hygienic ne ba sidegi ne ba unless and until yagadra phaba oidra police se chap chana tampak da to bagum daw na ching da su to de ngai phau se Manipur da santi suk hal haloi sigumba anti peace elements me dum legani ba. So police effectiveness is very important. Adu ani subay sida ten na thamjage peace process to gaina ba what process they have initiated. Roadmap se a government central government do state government sida a su de ba what roadmap do they have and kadai phau yo how far they have achieved. Chief Minister visited Jiribam twice. None of the cookie in PKS or leader met Chief Minister, and the government is claiming that all communities are meeting the Chief Minister. Putopio Cookie Students Organization Jiribam da Honorable CM Khem Chanbu una bibra. Cookie in P Jiribam na Honorable Chief Minister Khem Chanbu una bibra. Puto da na lao ruban na teba. We just want a koi se praja na pam is output pame ba koi na. Input se koi yaman krebo we want output ne ba people wants output ne ba do taradi kadai phau yo khage community makhai si sida ma som da su chakani haye akhoi na yingning ba pot se mistrust leba taradi is it mistrust between the cookies does not trust the state government or the cookies does not trust the Meitei civilians or public kana no mistrust leba pot sing se phajana roadmap leita ba yumaram oiduna Sigi sabotage to ninge khut ninge haibe gidi I don't buy and I don't believe that sabotage to ningai gi damakta to haiba na this is purely Thadou lakre sarkar na yagadra yarodra prajana yabikhre Manipur prajana Thadou bu yulhomi amane Thadou na Manipur kangani Thadou na mitop khandok kani adu yara kansida the peoples na yanara kansida asom gi Thadou sing hek loy mak lakpa tara di cookie se leroy do bani na akhoi gi relevant sagat ningai gi any cause da Meitei se attack to adi asom langa kan se da Thadou gi problem se la di Meitei si gi damak ta khoi gi lanmi ni haina to khri ba conspire to hi ba pot ne sidi ta seng na di anything to do with this Thadou na to khri ba pot Manipur pro Manipuri hai tare ko aduga mitop khandok pasi si line gi yada ba kangbu du na Cookie gi ming season na ba any ming season na ba yai adu na to hiba pot ne the government should understand this.
Okay. Michael, Maroina, Kogi, Manipur government local steps in Manunda has another Lengakta, for example, in PDC. Manipur Chimistan, Heck, Manipur, another shame with a Kudagi, Narangan, KZ, Chiga, Guati, the Unaruba, even Jeribam, the Baidu, the Chapagi, Levamian Prezado, when you often. I don't know, has it this initiation gave often Kirk Sarkari, Makati Pukale, Tower was say military crackdown to have you often cook and chow Tamir, say, we don't want to look me out. Karibanong kita mukta military crackdown hasi ke koi na uriba koi frontal organization में लड़ीबा ITLF हो जनो कोटू हो जनो ना तरका WKZIC हो जनो हर भी में हमसे हसी कुकी militants ना तरका कुकी हसी लड़ीबा terrorist कांगू में हम कहीं मकोई जे mouthpiece हो ना लड़ी have you often लड़ी so now the question is हसी मकोई की लड़ीबा कुकी militants ना तरका कुकी की terrorist कांगू में हमसे हाना लोशन दिमोखे मणिपुर peace initiation की हसी सरकार local step से मसी उठोपे यार नहीं करना तरका यार नहीं करना have to restore law and order in the hills. The military crackdown may be necessary. Army operation, combing operation may be necessary. Whatsoever necessary required to tobi you ba. Adu gitu just short term gineba. Long term kisna police order police na mogi effectiveness so to ringai power the military crackdown cannot happen every time. Just face manner suppose Valley based insurgent group se Imphal dagi or Manipur ki tanthok bai bi se face manner 4-5 years gi project amane ba Indian Army gi damakta adumain to duna hoji ki anti peace elements mayam tongna na ba gi damak si sida military crackdown may be required combing operation may be required many things will be required whatsoever required they have to do so that law and order se restore tongna na ba gi damak ta ne ba law na mi phare or tokre haina Toroi the word Lao Mahutuda. That's not a magic word. The people should not be fooled. Military crackdown high issue just a so drama neighbor. Now so you can or hero that this and that sort of high by you one the saying that the government of India still does not have that intention. Aina yang the call. So the saying that the military crackdown su a yamna kari demand to ningai late. It's necessary. Michael, what do you think behind that reason? Government India is not responding about this military crackdown. Adai manung do government India ge mogi manung ge agenda, the personal agenda, manung ge collective agenda kari oinoi. Government of India ge di mogi di yamna chawba set up amane Indian government se ko who holds the kari command se kana na pai bra the state ge di unified command the pai ba ado is tarabasu central ge di tongana mogi set up adum leje they have their own interests so they have designed these things to be in this way they knew that this type of element still exists khangde ba nate ba yam chawro ba they have been paid for that adu gumba thidok na ba gi damak the intelligence unit le dana moi kai da wi khangwai da loi khange ba intelligence department so military gi lei jai intelligence IB gi MHA gi lei jai state gi CID lei jai yam lei jai dana components mayam so moi they knew all this they anticipate all this khangde hai ba yade ba khangna moi na toning de po se moi gi kaino moi na tongi ba moi gi purpose ama lei jaram gani ba they have designed into this way so that the people of Manipur suffer adu suffer to ningai gi damakta moina moigi intention ama lei jai ba so adu gi maram oiduna government of India gi proxy gi lanni haina koina kanna laubado so either they have to protect us or they have to leave us thadok pirama koi masen tona rage haiba ama or Indian law gi matungin na gi rights to basic fundamental rights to right to life protection PBU haiba gi de koina ni jere so now the ball lies in the central government aid mind comes again okay exactly so now what we can conclude is government of India is taking the priority over the human lives of Manipuri people have been life is aduna makoi gi political interest de hena phangna bi da akoi mission program gi punchi je kaisu leitana urupi wafam dune Lamjathang hajik lai poje anyway thank you so much I Ozasanti laksage aduna Ozasanti security labs amadi akoi gi Manipur gi hajik lai riba akoi gi Home Department की मखा की security में हम का असोय बसी वांग कोई लांच की मनुंग सिदा अपन करीम का ना तुम वो फंग दबन ते अदुना हाई बा हजुकी एरिया सी यामन sensitive ओइबा जगह हम खकने त्रोंगलाओबी बिष्णुपुर के एरिया मोइरांग के एरिया हाई मफम याम जिदा कुकी ना खुंदाब मफम दगी यामन लाइन चंगागा हनन अटैक तोबा याबा मफम नि ममांग हनन तौगरे अदुना even Manipur ki akoi ki MP mana chatpa phawba hairi mafam singjida masi changma yana makai makoina red zone ni haiba ki buffer zone ne dana changhandana Manipur ki akoi ki koi MP baw halakhi bani India ki represent tawri ba member ma bawa
aduna high bazagazing the Karimadam Damukta, Achuk Chava security lab some Laribino, Nadragana security Lariba Central Forces Mayamsi, Cookie Lalhovasing Duna Laga, Maitei area and Changpu Madam Hava, Makoi Madu followed over Makoino in a guide or Makoino in a Makoi protect over Havi Waham Kotole. So, being as a army retired officer Amoina, Adwai loopholes the Kamani young way. Yuki, Narang Yuki ko. Narang Yuki can see operation say. Moina toibo operation say. Quick study to one the Kali ko. Ama bomama lermado RPGM lermase. Moina dita remote control toba gi sensor kha yawi haidana aina sum ai samna di u hokdra do kan do uhui ko. Ngasagi video ko thakala pada. Aduna takpodi hojiki se pai bada mafam je khillaga matungda initiate tawdoi neba remote control amadagi aduga mu mate amdi paira chatoi ne do tadoi neba target ko adumaina ama sisu tawmdo male ai khamda sangna kapak po amdo mande aduga ma hojiki pot di shoulder fire di nate shoulder da thamaga kap do adu nate ba ko aduna takpadi hojiki pot si aina khanbada puraga lae pura lakpasi da khongna lakpara gari da hapokpara habasigi question namdi leidoi ni ko pura lakpasi da khongna lakpasi possible oibra hojiki mafam du da aduga hojiki kai ba imung sidi kanoni highway gi manakta ko lapte ko highway dagi yam napko pot bani adundi hauji matam sida electric ki gari su leire aduna lakpa matam da suspicious oidana ba kamai to dan lakke habasi plan tor ngodo male aduga chakhiba matam da di khongna chati chalaro aina khanbada ko kana do adai da gari ma kham thamaga nungdang du da sakna thokiba ma ko aduga somna kan changpa su yai amono de changi basu yai phaba dung ngam moi sai da kai no bo khoina adu identify pa tong ngam da bani na ko akoina negative points ko akoina anyway chappa matam da di akoi si maitei ni habje dung khangne ba ko aduga asom dagi lakpa sidi karamba jati no ha ko pa na khangoi ba amana adu saraga aadhar card on thos kam khangoi ba pa khangoi ba ko haidi kai hai tare ngachagi loan si akhumagi morondo ko admoina am khatang ngang bana tamina akhoi gi am khatang ngang bani akhoi di khangni identify to line ne ba ko aduna aina khanbada asagi kautuk ta tawhiba dumaina kautuk ta taw matam da su moi hana drone de bom thadare then fir akhoi infantry to wadona rifle fire ga assault tawre mai thare adu thokhiba je ambulance thokhi ba ko adumai to na sigi da su moi gari sizna ga da male aina khanbada gari soidna sizna ngone khale kainguma makhon ta da tragadi electric gari car guma masina masu yai nadraga scooter am thon masu yai ko adumaina khali aduga lehuri ba pot ma pokhai da badu dagi adugi pot to observe taw matam da yeng badadi masi shoulder de kapanate ado khillaga kapa pot ama odoni khilla kapa matam da hojiki to di pot to thamaga moina initiate taw matam da pai da pot am ne doi ne ba oem doi ne ba kaino du pai daga taraga do ta bana te lei ba mong do aina ubada ko aduna di moi adu maham do di jawra me range jam na yawba ya rem sang na pai ba ngam pot ma oiroi ba hojiki pot to ngamuk kano da moirang da pair khibido adugi rpg di magi tube to sangidana adudi control to na pair pane chaga aduna cd aduna te ko aduna natabani na mai maton du da grenade si yauraga grenade manu da yot macha pellet pham yauri du bokhaira ga kai bane ba ana cd yam sangbo on do mande aduna di moi lakpa matam da gari da porpa natraga kano ma tor pur adu lakpa matam da di moi line di porkhre yam thuna kan to da te do initiate to matam du yeng kan da remote control gi pot yauri bani na adu dei kam de amadi pai da ba male ko sigi pose pai raga ka hetare moi initiate to matam da fail ba hetare ne ko lehuri do adu fail ba om du male now sigi matang sida kali gi tawri no ha ba se ma sigi matang sa ai haifet haije ba ko no matter akhoi government na phanam na amadamuk chat tawbutar suna amam taw sa su si irang si lei gani ba aina mama ngai de dum hai si irang se yam deep retreat u por mani masi hekta yaroi he mayam se da khoi mayam discuss tauna aha ba ju da kar laksala gunong ni ka hai do no yam deep retreat u por mani masi okay just the deep rooted with the yar still hazik akhoi pradamyan lo yare masi deep rooted oigre irang je solution ngam oi have du to hazik lai wo hongde hazik deep rooted ki dun side thamaga hazik mafam jira thokmo dum the security labs samade akhoi governance failure gi matang lai do in thampi security labs ki matang se aina haiba poto di operation moina plan taroga operation am toromni na adugi operation du thokti bodadi thokno di plan tor aneba ko haibadi sidai laiba mi singdu well trained tarongani adu matung da paisa changna tor khodoi ni paisa yau dadi ade hida
पैसा स्पॉन्सर तब लेनी पैसा पाइब पार्टी होरमदोनी हौजिक पार्टी पैसा पाइब हाइदी अदुदा थादब ngamba adi mini ek batar su पैसा पी mini तो ni ए नो द लुपा ला ani ni pini no ni mini chalo si tawru haiba adum type ko adum le ngo doini aduna hौजिक थबक से पोखाई बबोक से सि पोखाई बबोक से दे अदु security labs ना हाई भी ngमोय बा अदु पाक ngमोय because मी खुदे मक्सी यंगो human की brain है बसे काउथोय बा अखोई सही तक काउथोकतना सही अमु हंदक थबल चोंगदना खोतना इरंग कई हाइतारे फनाम सिनगी तारसु क्लास तोक तारसु अमु नॉर्मल लाइफ लाइदना को अदमाय तोदना आदा लेरिबा सीआरपीएफ की कैम्प का जो परमानेंट नते इंटेलिजेंस परमानेंट हैबदी ना आई हागे मोगी केएलपी ना लेयब को की लोकेशन प्लेस नाम ले अदुददी स्टेशन तोरगा फमना लेबने कोई लंपेन द सीआरपीएफ का लेरि दो अदमायना फमगा लेरगा अदुदगी ऑपरेट तोबने अदुगुम नते सिदी ऑपरेटिंग बेस ने हबो को ऑपरेटिंग बेस दी मोई मतम खरगी मी खर ngang दमक थमनेबा ऑपरेटिंग बेस दी तमो यामना कोई मिकुप ना होम सिंगना कोई इरान से कंट्रोल तंगनबा ईरान से कंट्रोल तंगनबा कांगलुप अनि जे मकाता न खनदरबा तबुम थोक्तब्र मोइजा मसी स्वाइन तो मोइदा कैपेबिलिटी खलेबको अदुदा लेरंगदो से मोगी असिस्टेंट कमांडेंट गुमा सीआरपीएफ की ओइतादी असिस्टेंट कमांडेंट गुमा लेरंगनी मकोक मोइना कंपनी कमांडर ओना नत्रगा इंस्पेक्टर हम लेरंगनेबको मागी मकोक ओना मागी इंफ्रास्ट्रक्चर दि मतुंगिना मोगी जॉब से असैगी आसाम राइफल ना फम कांदा आसाम राइफल की कंपनी सिंग जिदि मोइदि परमानेंट ओय को चाइ अनि हुम दि परमानेंट ओय मोगी नेचर ऑफ वर्क तो अदमाइन तौई अदना सीसी तौदा आई ऑपरेटिंग एरिया हाइना लई अदमा इंफॉर्मेशन लौन होनागनी अम लौनी सीआरपीएफ के अदमाइन तौरोयबा दे डोंट मिक्स अराउंड मच आसाम राइफल की पोस्ट कनो सिंचे काय हाइतारा मोगी पोस्ट सिंग सिदि मोइ मिक्स अराउंड तौन बखोनै लोकल मीगा तिनना बखोनै अखोनै बको अदुगा इंफॉर्मेशन लौन होने अदुगा बीएसएफ सो अदमाइन स्टेशन तौर लेबा आसाम राइफल लेबा मोगी पोस्ट हाइबदी बीएसएफ की पोस्ट स्वाइद नतेको आइनादि काय हाइतारे अखोई बॉर्डर एरिया का लेबसिंगदो आदि खुशदि लेते आदा जेन की करीबा अखोई पंजाब तक लेबसिंगदे स्टेशन तौरगा प्रॉपर पोस्टिंग होने लेनेबा अदु महमदुदी करीदा कई तौदे कना का कई मशीन कनानो का कई ममिंग कौय मोइ थिगत लेबा माइना ngame अदुगी कैपेबिलिटी लेबा अदु सि काइना सिगुम सीआरपीएफ की कंपनी में मनाक पोस्ट लापसे सिदि मोइ पोस्ट सुम मोइ अंगाकनबा अदु पोस्ट मोइ ngaani को अदु मतुंगदा मी चलिसि कनानो करिनो मोइ खंगबा ngमोयबा because they have come for a short time अदु ngमदेबा अदुना ngमदा मतमसिदा ngasai operation तौनबे तंगदा अदु महमदु लाकपसिबुदि मोइ कैफ ngमोयबा पान खंगोयबा अदुदी हजिक मखोइना हजिक ऑपरेशन तौरगा मखोइगी ओइबा कोई पानमु ख फंगे हजिकती मखोइगी कुकी मखोइ टेररिस्ट कांगुगी देन अनदर कोई मथंग दसु मखसु मखोइगी पानमु ख थमकु तारे मोइ जो माइ पाक तुरी ब्रदुदे मसिगी पोसे हजिक सीआरपीएफ की कंपनी दो अदुदुगी मंगोन द फिट तौनबा अदुगी मफम दुदा अखोइगी मणिपुर की मी लोकल मी याबुम थोएबा को याउदो खंगे याबुम थोएबा माने बा ही द पर्सन हु नोज सिन करम टाइम नो सिन करम टाइम नो सिन अदु मतुंगना माने पुरगा का हाइता माने लीड तौरगा कंट्रोल खदमने इन्फॉर्मेशन पीरगा अखोइ आर्मी दसु हाइरसि को स्वाइन तौदना अखोइगी का हाइता लोकल मी हापिनेबा आर्मी दसु को लोकल आर्मी अखोइ 165 टी बटालियन गाय लेसे लोकल ngata ni na को होम एंड हर्ट गाय लेसे लोकल नेबा मोइ जे मी खरा थक हापिनेबा अखोइ आर्मी यूनिट ता नगरा सीआरपीएफ यूनिट ता मी खथाइ नेबा हाइबे लोकल खंबा वांगांगना वंगंबा खोपा अदुगंबा अदुमाय तोदना सीआरपीएफ के हजि कंपनी दसु अदु हाफम थोई आइगी मोदनी को हाफम थोई हापर हापता रोदे आई खंगे हाफम दि थोए आइगी मोसु नते से हाप तरगदी सीआरपीएफ न ऑपरेट तंगमो सीआरपीएफ आदा लेबा करि हाइतारे इलेक्शन आदा बेंगोल दा तौदोरे ना चक्कदोइने मु को आई मणिपुर दा तौदोरे ना मु लाक्तोइनी अदु मिदुना माना कयाम खंगदोइनोबा अदु खंगदबदुना अदुगी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट गवर्नमेंट अदुगी मोगी ngasai kariba unified command की मखा से दा अरे मोइना वारी सानबदा ए सिदा सीपीयू सिदा सीपीयू सिदा पीयू स्टेट तई पीयू कमांडो सी हापु दु अदुदी सिंगदबनेबा अदु सिल्ला मतुंगा हौजिकी दुना आई मिट ओइदोइनेबा हौजिकी पोतो खंगो मिदो लोकल दो अदु नम मिट ओइदोइनी अदुगा ऑपरेट तौबसिना ngasai कनो दुना स्ट्रेंथ ओरखदोइनेबा अदुना आई दु याम इंपोर्टेंट ओइबा सेदा अदुना ngasai पोसिदा ऑपरेशन तौबदुबदी लाए बाय नि मिस तौना लाए मोय गाड़ी द पुरकपरा कंटोन पूरा थममे छाछा लाउना थममे को थमम मतुंग सिदा गट्स लेदोइनी अदु तौ मतम दो को मर्ज तौरगा लाक्तोइनी मोय नुंदांग दा पुंग अमद खोना लापदी ओइबा अदुदी अदुम खंगनेबा को सीआरपीएफ की पोस्ट लेबिने खंगनी मोय संट्री लेहि दोन यिंगदोइनेबा अदुना सिदी प्लान तौरगा हानदे लेबनी एक्सट्रिकेट तौगिबदे थुना सखिबसे मोय याम थुना जाट ऑन मूव तौरगनेबा सोइदना एक्शन सिल लोर मतुंदा चलाउ तौंगनी अमदी भयाउदेबा अमने पोखावरिसे
ꯑꯗꯣ ꯄꯣꯛꯈꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯦꯝꯁꯨ ꯇꯧꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯨꯝꯁꯤꯃꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔꯂꯤ ꯇꯧꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯄꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯅꯤ CRPF ꯀꯤ ꯄꯣꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ RAF ꯀꯤ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯀꯦꯜꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒ ꯃꯔꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯐꯥꯏꯗ ꯀꯃꯥꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯟꯗꯔ ꯗꯦꯠ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯀꯗꯕꯅꯦꯕ so that moin khang daba sing su khang bang na ba moin mit oina sijina doine ba adu sugum pose tawbra tawdabra on the ground ai khangjadre ba ko aduga akoina operate tor ko don di asana phal de adu daka le te CRPF ke ga di local police ko ma di daka le ba yaw ba adu ni ai haijali se ba ai odari ko lach ge so odari ko hajik live from the on the ground reality hajik odari ko na journalist moina hajik lai ba thui ba thok dok se akoi oda santin thambi ba point me am dura ki tongan ma rom da mu hajik ki labor responsibility accountability se hajik labor CRPF kem na oidori bra anga ani shiba aduga mioi hom hatok pa CRPF ki mioi singna aduna who will be the accountability for that incident Manipur ki chief minister na pudoira hajik laiba koi political leaders hajik BJP ki leaders me amna karam bana masiki accountable hoy aduga accountable moral ground hi matamda hajik Manipur ki hajik laiba political situation jida hajik laiba political leaders me amna labom thok ji kari no hai ka maine kari mo bining akoi gi thoi ba kano se crisis se sahi hum su dore sahi hum su dringai gi marak sida president rules sam thamurabani kadobagi thammi mamanga leramba government do madu phajana pangthok ngamdre haina adugi waklon amaka ga thamakpane na khali tawadabu madusu mamangi leramba chief minister duna mana resign tawjabagi pot ama lekhrakanda lakhiba president rule kamaina lakhi abse ko hanjana jana naina khre akoi khange adugi matungna kamain tawge da president rule se la aba matung chahi pharam dai da ko akoi gi anoba government ama semeba anabo government si karigi semai no matamda hoi madugi maram mayam leram bi maram sing du loi kaupthokraga madu sembagi yam chawba akoigi generally akoigi constitutionally accept tawba yaba potam khakti manipur si da hojik leiriba law and order gi phibam si leiriba government si ngak pa ngamani adna phajana inti jana content tawraga peace si porpa ngamani haibagi pot tu da adugi promise tu semba tabani ngamoi hai taraga di president rule should be continue to the Nakai Shemin Hermatamda, Kogi Gomen Amalaga, Labak Singak Pungani, have the idea the same given ever. Aduna, Gomen Silakro Matunda, anything happens in the state should be the responsibility of that government. Gomen Sina Logadabani, Karidobugi Logado in Hermatamda, White Gomen Lakro Matunda Tama Kogi without any portfolio. Even the chief minister has no portfolio over any department. Ko adu bokal lerami bani adu thamagi matungda portfolio yenthor matungda makhoi government se chalai ba hore hawraku matam sida hoi madugi minister gi cabinet chauthok ba mayam le adu gi forget about it hoji lai poti how serious is this government ko in containing this violence in the state of Manipur sineba la kadori di kari gi no hai matam dai masi haijari se moina hairakani ko kari akhoi kano da chatlaga KJC ga akhoi unaina gwati chatlaga ka hairakani ba adagi akhoi jiribam lambi da khong chatli ka hairakani ba these are little issues to subside the people's anger ne basidi kaishunate basidi these are also kano oibi peace initiative to be part of the oibi it is not a concrete issue kano ne ba akhoi gi peace issue sigi peace ama porokna ba santi hanjalakna ba porokpa akhoi road map sigi oiba kano da lambi da karima part ama khatane ba mapung oiba part amta leitri mapung oiba part udri aduna hangni poti leriwa government se sina santi hanjalakna mo hona ba kayam yam serious oi have sineba masigi maram ama ga hajarake serious oi na hangjari si kai gino da road map ama akoi du uhanda ba sineba maram ama ga hajarake Bishempur have se yamna koi hotspot ne kai gino da Churchampur ga Bishempur ga gi district se ani si tainabo oi banina aduna Churchampur gi area si kanagumba Manipur bu thugai ba pamba adugumba kano akoi gi khulai pai ba cookie militants have tai koina cookie militants na siznare cookie loina makti natte aduga cookie have si lei te na lei na kai no da moina hariba cookie si manung da tongan ba jati ma yawe ba aduna akoi masi kanano have se koi kanano akoi si thugai ningi se koi khangde ba adubu sina maram oraga akoi da provoke to ba haidi community ama da provoke to ba adagi community ama da provoke to ba adagi moi masen da ade asom da
Santi Pamba Mayam to Su, no Santi High Pamido Kariginoina, High Bagi propaganda, Sakapia, Momokata, Silagale is a kind of Kangineva. Get time and again, Lady Ba, periphery the labor, Billising Sida, Domi Kapaki Togok say, a quite yam doing a thing. Adu Regadi, Hariba, hotspot or riba, forget about a quite some the paying on the Ladiba, can also call Tuki Karigi, when a Kautopi wrong acton. Kauto hotspot Lariba, Husiki Hariba, TRONGLAOBI area. Pagakso Ikai Lariba area sing. Adai area, how seriously is the security arranged here? When a CRPF, Natragana, Assam Rifles, as per the Constitution of India, Makoi say civil administration da assist on the lakpaneva. Adu Ragadi, where are the police deployed there? Police camp deployed tore. Are there quite a hotspot or is that why not? Most of the quite experience labor police officers in Kadobugi are deployed today. Why not the district administration so more caliber more experience about Adugi Mapam the Kari Tamde? If the state government is serious, Adagi are the hotspot in Kangagadi, Adai the put Habama Changi Mayamse. Aduga Hosiki Hariba, TRONGLAOBI area is a Tuiba, CRPF key. Canosing to labor, Lady Mafam to the Karigi Damakta, State Police na, Mafam to the Sangaga, CRPF missing to the command to Bungam Drivano. Aduga, Maru in a Namgado port of Kariguma CRPF command to the State Police na Moidi assistant, lower matam, the lower matamda, Maduda assistant of Tragadi. Why should they be there? Why can we do lay over? They are here to assist the civil administration. Civil administration is the mating pang. Never eat a matalak moina, civil administration, state police, put a malorcumatamda, moina mating pang tragedy, moile from talk to heavenida. Adubu, Lady Vapoti, TRONGLAOBI, Todoxi, the state police cam, Makong Yang and Lay, Aduga Moiranga, the Gi plus Bisempurgi, district Siki Oiba, Huzu Lady Police ki, Magi, can say, Kanakanada, deployed to Rogatami. Hoi, all are experienced as per their qualification. Learning experience OBI, you know that they have been qualified as MPS or IPS officer ngakani. Adubu, akoni yengba matam dadi, masida sida kara section bu wat paman ba. Maram di say ngarangi thongdok tu da koi police presence yam wale. Police presence maximum presence later to matam ni kay you know da pung amaga kara help matam da bomb kapsalam me. Whoever it may be, madu adubu terrorist ni. Kapam mibising dudi terrorist ne ba. Manipur punba pam da ba. Manipur da koi huzik Matamgi Matungina Kara Nemdara Ava Manipur Sida Amukana, a koi provoke Torokanda, a koi Amukana Kogi Amuk Hanagi, Pum to the Sarang of Film to the Halan Pama, Mui Karana is Medikange. Another go. Layman from the Prasasing the Iran, the escalator, and have said police officers think that administrative departments in Luena Kamum to Pomiko near the war, Makoina Kanjan and the Boke Highway from the Makoina Thadou Mutunda Prasamam, Iran or Makoina control the way. I do a example of Aduni Akun Hazarishi. Mafam duda experience labor policing adagi mafam dugi district dugi leribana mafam duda changchang gadabne kagin do pungamaga makhai da thu ena kalasi pungama makhai udi tadri ko pungama khare helak pada thokpa pokhai ba thokdok ni adu regari madudi pawdu police na hana phumam thu eba why not police na mafam duda change kanda maximum force na change kanda state police lai haimna government hale harimina government resort tawre harbanina chief minister ma leiramnina home minister ma leiramnina adugi mafam duda kaidobugi police me ama change kanda hariba chugum Togo Tokumatamda, Masina, Yohoma Tolani, Anova, Yo, quite Chanti, Panjana Honarisida, Homa Tolani, Aduna, Masida is the maximum number of police say, Santi Purnaba, quite late the way I didn't carry the Tamdrino. Tamdavuna Maram or Kanda, Skanogi, CRPF key, came to the Koshang or Miam, say, Zik another tiny do no Kandi away. Quick another tiny Kandi, a quick as how we say, Canada tiny do no. Cookie so militants in the Tiny Doribra, so militant with the Matugi Leredo, why Queen Kadugi directly moved to Tiny Dorino. Not gonna go mention the Tiny Doribra, not gonna Canada Tiny Dono is a question which is confused state of Tameva. Aduna, that is why Lady Miam to get a saw was a Pongobum later than a Koi Nakan in a Tammy CRPF to not knowing them, Jackson the Wadagi, a Koi Mishirina, Moi came to the Koyam, the Chinsalubaneva. Ade the CRPF can go to the Kaidobugi meet them the Sunway after you. Come to a crowd. So na may horaba kangku duna changsel ko matamda CRPF ki kangku duna makoi do control to budai control measures da khoi mayam ma to budai to budabu makoi na mi ha loina dudai da changsel ko protesters sing khulai pa kana yauge ngarangi protesters sing marakta kado bugi no mai kapslak to ngasi amaga siraga ahum surabani hojik sirise siribasida adai mi myam so laribani
मधुदा नोंमै कापसलइबा CRPF सिंग मधुगी पोतो अखोइना अदुरा सावर चंगली कापसलइदो मधुसु तोबम थोक्तबमनेबा अदुगा इन एडिशन टू दैट व्हाई नॉट द पुलिस स्टेट पुलिस है सिना अदुगी मफमदु चलगा अदुगी दु होय मो भाबेसे कंट्रोल नमदे अदुबा दे आर सो मेनी टाइम्स को मैक्सिमम अखोइगी मतम जिल लइबा अदुगी केनोदो लाक्सन ब याबगी कदुबगी लखल हौद्रिनो केनो म यावरब्रा मखोइदा हाइबदुनेबा लइरिसे अदुगा सिगी मतंगसिदा अइना लाकपा मतमदा अइना खंजबसे अखोइना गवर्नमेंट नदि गवर्नमेंट सि होय मोइसे हाइतबरा खंगदबरा नत्रगना तसिंगना खंजिनद्रिबरा हाइबगी पोट अचौ अमदि दुम लाएबा वेल तारिको मरोइना अखोइना लैरिबा लांचे हौगलपा मतमदा मपानिकी जंगजलकपा सेंट्रल फोर्सेस मयाम खक्सी अदुमा वन साइडेड होइबा बायस लैबा अदुमा लानमी सिंगने हाइबी वाफम लैरिबने अदुना नो बायस लैबा हाइबगी वाफम दनते बायस लैबति स्टेट गवर्नमेंट मागी मथौ फजना तौदबदगी दे सिम्स लाइक टू बी बायस स्टेट गवर्नमेंट कईगी दमकत मोय बायस ओइरदि स्टेट गवर्नमेंट कई नोय बायस ओइनो करबि थिल ताकते मोखोगी मखादा एसिस्ट तौदब मिदुना इफ दे वायलेट द रेगुलेशन और रूल्स और लॉ मोय करबि कंप्लेंट तौदे मोखोई एक्जेक्टली अदुना ngasi बाबो स्टेट गवर्नमेंट ना लैरिबा अखोई मणिपुर पुलिस कंट्रोल तौबगी मथकसिदा मपानगी सेंट्रल फोर्सेस मैम कंट्रोल तौबगम दे अदुगा अनदर थिंग अमना ngasi फावबा मणिपुर दा पालकबा लैंगाक सिंगसे सेंटर की स्विच रिमोट कंट्रोल खक्ता मणिपुर की लैंगाक सिंगसे मथौ तौवे हाबी वाफम लैरि अदुना सोफार हजि फावबा अखोई लैंगाक थानी फारे मपुंग फाना अदु हजि फावबा लैंगाक से एक्सपांड तौबगम दना कैबिनेट एक्सपांड तौबगम दे वाफम लैरि अदुना दि मणिपुर की हजि लैरिबा मणिपुर की काचिन गोया मदि अवारपा मैम जी मेंशन मंगम दबगी अचौपा मायु ngदिबा दुंबा मथमम खगनी अदुगा हजि लैरिबा इरांग सिगी मतंग सिदा मुक लाखो मतमदा मणिपुर की इरांग से कंट्रोल तौबगमिबरा कंट्रोल कनाना तौरी मणिपुर की हजि लैरिबा मणिपुर की सिक्योरिटी लैप्सेस लैरिबा मणिपुर की सिक्योरिटी मैम कनाना कंट्रोल तौरी यूनिफाइड कमांड की मखादा तौरीबरा चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर की मखा तौरा डीजीपी की मखा कंट्रोल तौरा लेबाक मैम प्रजाजे हजि लोइनमक चमम नहलगा हजि से ऑन ख्याउस ने हजि थमिजे हजि से टोटल डिलेमा की अदुम स्टेशन को तरी मणिपुर की हजि लैबा प्रजा मैम लैरिबसे अदुना हजि की लैरिबा अंगांग अनि सिबा मियोय ओम सिबा मसिगी रिस्पांसिबिलिटी जे कनाना फम थोई मसिगी मदद गवर्नमेंट हजि पाव करी चप चप एक्शन लखत लबगे हाइबो वाफुंग चने